Halo teman-teman, selamat datang di channel Nadifa NM. Woi teman-teman, kali ini Nadifa lagi ditemenin sama kakak Mira. Kakak Mira, yuk kita bantu Dede Diva mencari bola warna-warni. Yuk, jali warna-warna hijau mana kak? Yeay, yuk kita nyanyi. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Green, ye masukin ke sini kak. Ye, ayo kita cari lagi bola warna pink kak. Warna pink. Ye, betul. Yuk nyanyi lagi. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Pink. Yuk masukin lagi. Yuk cari bola warna putih. Cari-cari kak, di situ kak, cari-cari. Ye dapat ya. Ye, yuk kita nyanyi lagi. Wet color, where are you? Here I am, how do you do? Wait, yuk kita masukin. Yo, Dede Diva, bola warna hijau mana, Dek? Coba kak, ajarin kak. Oh iya, yuk nyanyi lagi. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Green. Coba warna biru, Dede Diva mana biru? Coba tebak warna biru mana? Bantuin ya teman-teman. Coba kakak Mira dibantuin Dede Divanya. Warna biru. Ye, biru bahasa Inggrisnya blue. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Blue. Sekarang kita cari balon kak. Balon warna putih. Coba di situ. Ada nggak balonnya? Yang balon, iya. Ada nggak? Coba kak, ada nggak? Oh, ternyata numpuk teman-teman balonnya. Oh ya udah, kita nyari bola aja ya kak. Bola warna apa kak? Warna merah. Ya coba cari bola warna merah mana? Yuk cari. Yeay, dapet. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Red. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Dadah.